Will za buduće vreme. Upitni oblik. Upitne rečenice se grade upotrebom modalnog glagola will, subjekta i na kraju dodavanjem glavnog glagola u infinitivu, odnosno na njega se ne dodaje nikakav nastavak. Kao u primjeru Will you stay? Hajde da to pogledamo kroz primjere za sva lica. Ispred svih lica ćemo dopisati will, a zatim ćemo posle subjekta dodati i glavni glagol stay. Sada ćemo da vidimo šta se dešava kada u budućem vremenu upotrebom modalnog glagola will rečenicu prebacujemo iz potvrdne u upitnu kako biste bolje zapamtili do kojih promjena dolazi. Kao primjer ćemo uzeti rečenicu Helen će ići, odnosno Helen will go. Da bismo ovu rečenicu prebacili u upitni oblik, sve što je potrebno da učinimo je da zamenimo subjekat, odnosno Helen i will. Ukoliko želimo da postavimo pitanje koje počinje sa upitnim rečima kao što su ko, šta, gde, kada i tako dalje, struktura upitne rečenice ostaje ista, a upitnu reč stavljamo kao prvu u rečenici. Da pogledamo u primjeru. Where will Helen go? Ako imate još nedoumica u vezi sa upotrebom modalnog glagola will za buduće vreme, pogledajte i ostala video objašnjenja na sajtu virtualnoučionica.com. A ukoliko ste razumeli kako se ono gradi, registrujte se kako biste mogli da uradite interaktivne vežbe na sajtu i proverite svoje znanje. Ukoliko vam se sviđa interaktivna gramatika engleskog jezika, spomenite nas sa društvenim mrežama i preporučite nas svima koji imaju želju da nauče engleski jezik.